Cevap al. Çıngiz Aytmatov birinchi muallim. Ben bu suratı Ali tartip demek mi? Bu surat qanday olib chiqarim? Emiten aytуда beyim. Günüge tаңзардан turup, burada dolborlangan ayrım variant. Süreç etüttardı kayra baştan 200 lira karap çıkıp, tankı teştikta arka terki basıp oylanım. Жоқ, men Alida көңілімдегі ойды тауып элекпин. İştim бар алдыда. O işti бүтпөй жатып, болочок чыгарма жөнүндө күн муну жарыя кылганды деге эле баштан жактырбай. Натура көрөм. Кызганчактык эмес. Бешиктеги балаңдын ким болорун ким билет, туурабы? Бек болорун. Ооба. Бек болорун ким билет? Биздин айылдын үстүндөгү адырда мен бала чактан бери билгем, эки кош терек болор эле. Бул теректер азыр да ошол жерде. Качан караган айылга кайсы туштан келбейм. Дайыма көзгө учурайт. Не себептен экенин билбейм. Я чоң апа. Балалыкта сиздин күчү. Могу сүрөтчүлүккө сыймай байланыштуу. Бирок кийин эс тартып чоңойгондо бул теректердин сырын ошондо түшүнбөдүм. Мен бул иш тууралуу силерге айтып берем да, жүздөн түз милдеттүүмүн. Өткөн күзгө колхоздон телеграмма алдым. Колхоз өз күчү менен салып бүткөн мектепке чоң апамды чакырышты. А чоң апам болсо барам деди. Düşendi mektebinde okuduk mektebe. Hazır, oşol kes esime düşken atıyor. Hayır, oşo da mektepti. Mektep ele atı var bolçu. Hem arvakta zaman oşonda eken de. Buna, mektep de, onun aytlar. Üzerinde bütün eskiydim barle, bet aldı çatım. Öz bilgenleri kılarlı. Emi düşen dalgeste öz bilgenin işlep koydu. Eskilerde var mı? Tek döveceli. Eline getiren düşendi bekköyde koysun mesela. Kokus biliyor diyeceğim. Hey balanca benim torbiyendi gördün mü dese. Hey zavarcakta düşendi bekköyde. Cılkı diye taşıyordum. Kaldı geldiğin baydından kanası olcu da. Ana beğenirdik varım. O şeye kakamayız. Bayrak bayrakları davasa. Hangi gün usulacak mı? Eskiye geliyor. Yaş ballardı tuğra var. De düşendi mektebine varı var. Mektebine tarantılar da atıp şişke vereceğiz apçı gibi. Ay çocuğum. Hazır. Al mektepten dualı da kalkan yok. Bir jakşı yeri. Atı yok da öyle düşendi mektebi olmaz. Oşolay. Vurdum oşol düşendi ördüm. Düşendi biz muhallim de. Okutucu de. Vurdum oşolda okutucunu ben. Elbi hazır. Allah'ta bir kıyın zaman korkturdu ya. Erten buna şu yerden çıksak. Geçinde haramdan sonra. Ama uca geçecek. Hazır. Между прочим, техника var. Traktör var. Maşine var. Samolyot var.
olmaz yaşap tutamaz. İsa'nın sen karapayım yurttun gözüne göründü de sen biz bölek sen büyük desin galiba. Karanlığın dağıyla kalalıyken dayı. Mahmet. Ay ay ay. Kızmat degen var sigitler, kızmat. Bak, cevap olsa ben sizlerde bakın, yakın zor ozul doş görmeden, şunlar yerde salmandı gibi beni ağlamayın deysin. Şağırlıklar tutulmuşu bir özütçe bir başka. Misalı, dost Bergen, sen ömür boyu mektepte muhalifsin. Bakar beni edalik. Mahmet, sen ömür boyu agronom. Haleme, neslerince şov var o sultanımda. Ha biz Mosoncanak'a tıyınçı çıkan siyaptı, döngülüp durun koşu, hayırlar avuzda, tınım yok. Oşondoydum da. Delettim öyle. Bana neydi? Tam uzman çimbilinize gerek. Akademik Altınay Süleyman'la gelelim ya. Ay yenge gelir geçimdi o. Kişi kalmaya bakalım bir gün hazır ya. Hazır gelin. Tamam kaçam Oşon'un canına otur kız abi sen. Kalfedir o başçısı. Akademi yadaş değil. Emin bu memleketlik cumuş benim bir yerde, jet memlekette cürse gerektir. Bizim ele musul dergin olmuşsun. Ha, ben hadi komşum. Altındarın emniyet tostuyla koymayın ya. Buna aldığımız düğünümeden küçükkan akademik olduk iyi. Arkamız bozu, jogorku, orta bilimdi el bulduk. Kalkanlarımız ordumuzda ne kaldı? Elimde deyiz buna. Ayrımızda olsa çarkırakan orta mektebi açı var. Zamandan ölüp görüp şundan eli var kattırmayın. Bundan önemli uğul kızlarımız ilimden ilim geçirip öz zamanının aldığın kişileri orçun alıp koyan ya. En büyük daim. Millet kandak kapta ustam geçimden. Ayecekler bilmesinler sığmadım. Gerçekten biberinin narından. Kayraz biberinin naksulandım. Ay ay ay. Ay ay ay. Ne oldu? Kalmadın mı? Torlanındayız. Dükkanlar 70'in kaldı o dem tabak evri benim. Navlarını uçurup sakçı. Ya çamapa. Kayran derekler calbıraklarını tөгüp durgan kez eкен, ha? Жасында bir dögönü көрсөңүз, son болмок. Ооба. Мен да ошол ойлоп жатам. Ар бир нерсенин жазында күзүнө көрүп. Bunu aytасың, çamapa. Чын сөз. Күнү түнү тынбайт. Качан болбосун жалбырактары дирилдеп, чайпалган чокулары айкалыша, теректер ар кандай үнгө салып шуулдашат. Бирде жээ курган эрке толкундай углар угулбас шапшынып, а бирде тым-тырс ойлоно калып, сагынычтуу санаага толгондой, ал эмнеге муңкана мүшкүрүнүп, жулкунган шамал буун айдап, жаан айдап, бутактары ийилип тийгенде теректер бизди жыганбайсыңар дегенде өчүрлөнүп
uylanışır. Çompa, ne oldu sizge, жақшысыз ба? Жақсы. Москвадан шыққан поезд біздің станцияға түнгі сағат 11-де тоқтатып жүрді. О, 11'de to'xta, Çompa, sen ne oldu, жақшылысың ба? Анда мен кетішім керек. Çompa, siz 2-3 gün жүріп кетем деп едіңіз беле? Ел қойы беріп еді ғой сізді. Жоқ, менің зарыл жұмыстарым бар, азыр жөнөшім керек балам. Бастарыңыз. Жоқ. Бұл оор емес. Егерде азыр мен саған айтып бере тұрған сырым сені қызықтырса, анда сен мұны өзіңдің шығармаңа қосып ал. Ошенткен балам, сұранам сенден. Мақұл, Çompa. Қошып. Бұл менің көп ойлаудан келіп шыққан пікірім. Бұл менің жүрегімді суырып, елге тартулаған сырым. Қаншалаған көп ел білсе, мен ошончолық бактылуу болом. Ошончолық ел алдында парызымды аткарып, ошончолық менин да кетирген күнөөлөрүм жеңилет. Anam Çompa. Бұл іс 1924 жылы болған. 24-cü? Ооба. Ошол жылы болған. Şundogin karakole şedindi Malcereya şübü gidildi Gerilik varıp yüzüsü Aklına gibidin cumşak Kadırgağına çıkan çekindi, al çekindi, günü bekindi.
Мен комсомол. Мен комсомолмун. Ал эмне? Мен комсомолмун. Комсомол мени мугалимдикке дайындап, балдарды окут деп жөнөттү. Эми онда турбайм. Басыкла дейт. Жок, токтогула. Токтогула деген. Жасканды окуганды билем. Мен жасканды окуганды билем. Мектепте болсо силердин жардамыңар менен тететиги жаман тамдоомду ойло деген такилиң бар. Кандай нерселер акылыңарды айткыла. Айткан ана. Токтогула. Мына биз окубайбыз. Туурабы? Биз окубайбыз. Биз эркинербиз. Биз деген жери кетпейин деп жер менен оокат кылып жүргөн дыйкандарбыз. Туурабы? Биздин балдар эмне? Эл сурап өкмөт болмок беле. Башты катырбачы сен айланай, башты катырсың. Ошондо силер эмне? Балдарды окутпайсыңар бия? Окутпайбыз. Каршы чыгасыңарбы? Эмне каршы чыксаң эмне зордойсуң бия? Биз деген эркин элбиз. Туура. Оштондукка чыкканбыз, туурабы? Туура. Башка иштейбиз. Токтогула де. Токтогула. Эч жака кетпейсиңер. Жерди ким берди я? Сууну ким бөлүп берип жатат? Мына бул өкмөттүн бөөр басылган балдарды окутсун деген буйрук чыккан кагазына каршы чыгасыңар бия? Ким каршы? Сизби? Же сизби? Жок, мен каршы чыктым. Же сизби? Мен макулмун. Баарыбыздын кедейбиз. Баарыбыздын эзилип бүткөнбүз. Ушул убакка чейин. Өкмөт бизди эми көз ачылсын, билимге умтулсун деп жатат. Мына ошондуктан балдарды окутушубуз керек. Түшүнүп жатасыздар бия? Окутсаң окутасың. Кылар ишиң болбосо окутасың. Мен сиздерден жардам гана сурап жатам. Тететиги байдан калган атканын оңгойлу. Көпүрө салыш керек. Отун чогултуш керек. Кышкыга. Токточу. Сен эмнеле элдин баарын окутам деп кыйын болуп атасың? Кайсарын окутасың? Же үстүңдө үйүң жок. Астыңда айдап койгон жериң жок. Же малың жок. Эмне? Сен жылкы айдап окат кыласың, бия? Мына бизде жылкы да жок, чынбы? Жылкынын баары тоодо. Окат мектеп өтөр. Өкмөт мага маяна төлөйт. Ошондой эле. Кептин анык эми чыкпадыбы? Өкмөттүн казынасынан алган маянаң менен балдарыңды окутуп, өзүңдүн жумуштарыңды бүтүрө бер. Бизге болсо тийишпе. Биздин ансыз да жумуштарыбыз көп. Баскыра, эмне турасыңар? Иштебейли. Ана, бул көп бөлөт. 7 кило болот. Karışın elçen düşün, öyde bir ötüp, ıldayıp bir düşüp. Keyde çoğun tanka saman götürüp, keyde kuray götürüp mektepte çıkacak.
Elin aldı dedi olma. Direkt gidiyoruz. Bakayım. Hey, geçince okey. Gel eve gir. Gir. Karanlık. Gel, bakalım. Bak, gel. Поки номерчик. Sonunda gel ya. Вечер. Muğayimle cumuşum meraktan öyle. Cumuşmaz mı? Nasıl da öyle mi? Bilmiyorum. Hey. Ananı şıktık çakal. El getti böyle çombol tüyle göç. Cananı düşündün. Cepte parça kolda bir basılmazsa da. Almıyorum. Bu kız değil mi? Ya. Kız ne değil mi? Ses. Bir kapsamı. Bir kapsamı. Ne kapsamı? Hadi. Ballar okuş gerek degen. Böğrü basılan kagaska. Karşısı var mı? Yok. İyi. Suğunu gibi verdi. Öpün. İyi. Havanı çır. Öpün. Asıl erçönle tezekleri cüre öğresiniz ya. Alın be. Hop. Atla gel. Oğlum bak. Kolumda hem de. Yapsın lan. Bir de bu cerge bir de buradan geldik ya. Tamam. Ya. Hop. Tapaşa lapmaydı oğlum bay. Tapaşa. Korkmayla koyalım. Kanallar kayka çıkın. Çakır bak. Çak. Hey vallahi kızlar ben tapaşa lap koydum. Çıkar bile. Allah. Hey. Kayakta. Hey çık lan. Hey çıkır. Hey sen hey. Çıkar. Gel koyun. Çık. Çıkar. Gel yapacak şey olmadı. Bana da gümüş olacak bile. Oo bu tezek kavgalar özün gördük boyunlardan da çok iyi. Basa ballar kızlar. Buna mektebinlerden püttü desek bu. Cangile. 5 saat bu. Bir derse kurup koyun. Dire. Geride de çıktı. Aha çıktı. Ballar. Немен қышқа болатынды? Бір бұрышқа үйіп іштай ұстағы самандан ұшынар арқыдай қалың қылып төшеп алып тұрып, анан сабақ астып баштай береміз. Қана болғанбай? Ne? Оқуың келеби я? Yok. Hop. Балдар, қыздар, мектепке келесің бе? Жегем қой берсене келем. Дұрыс. Қой көргендеріне қармап қалмақпын. Тұрау? Алтын кім болады? Алтынай. Алтынай, Алтан соң. Кімдің қызсың я? Al жетtim. Bugün. Байкесін келе жашайды. Алтынай, сен өте есті қыз екенсің. Айда балдардың бар, қыздардың бар, чоғытпай мақұл ол, оқи өсін. Мақұл ол? Сілер де келіңе балдарыстан, мақұлсыңдар? Мақұл аты. Мені мұндан кейін ағай деп жүргелі, мақұл ба? Kay. Болмай. Мектеп көресің бе? O kay. Қара келіңе Ағай біз кетішіміз керек.
Bakımanda var çok gelgide geliyor. Ben daha kıymatı ekle oldum çok kolay. Söz geliyor bakıma bak. Var mı burada? Hiç konuş. Oğlum bay. Hiç dikmez. Söz gel bakıma dostum değişti. Canayım. Bak var. Bak. Canımdan çıraktın canımdan. Yürüyüşüp yarış çıkarmayın. Bozmuşum bir İslam. Hıylapacaktı. Beni hıylapacakkanda daima bozmuşum. Sekip dizemeyim. Beni kara. Demiş. Ha ben cennemli bulup sokkonla ilanım yok. Al kendini andaylar al. Durup kal. Men hıylaganımdın sebebi meni bundan arı mektepke jibermesini düşündüm. Cege, bugünden başlap oku başlayalım. Kızınız sakatla olayın. Kaça yaşta? Ayıp koyun. Altınay. Kaçadasın? Ayıp koyun. Salma olardı. Ay bunun yaş başını emnir basınız. Bu okşağın tam ayak yetim emez. Nandı nana dep жүрген. Atalığı, eneliği, erkeler okubay жүріп. Hem onlar bir okutu alacağım bunda işin boldu. Bu hem dedi geresi ya. Jetim olğandan ul gülölü. Jetim kızlar okubasın деген zakon var beker ya. Ay! Menin özümdün zakonum var. Ay barçalanay başımda. Bayqap söylemiz, жооп берип барасыз. Туңыз bu. Bugün sizge gereği жоқ болса kengeş өкмөтүнө керек. Шыныңыз ба? Aketay, ey! Sen qaydan kelgen çıksın ya? Bakıp duran kızımda men bilen mi? Jerinden alıp tentip kelgen. Sen bilesin ya! Bayramdım! Hey! Sen kaçardan beri elde başkar. Bilmem ol ketkesin ya! Hepsini öyle şimdi kıl. Sen çatağında koydağı al ket kızlar. Okutasın da mektebine. Çokutasın da haydi oğlum. Gel haydi. Hey! Hey kızım! Ay bu mektepte kalkanlarını koyup sokulu gibi. Banda! Yakka! Düşen demir yolda iyi güzel işte.
Ошол жерде Михаил Семенович деген карыянын үйүндө 2 жыл жашап окуп, ушактан армияга кантип барганын айтып, ошол үйдөн актар менен кантип согушканын айтып берсе, биз кызыгуу менен угап кеттик. Ал эми Ленин тууралуу оозуна ооз сүйлөшүп, колмо кол алышкандай айтып берели. Birinci sabak. Nurgazı, Altınay, Ayliman, Acar. Olur mu evet de ya? Nurgazı. Ayal, muzu oğlan tüt. Geçip kalmışsın peki. Atam muzu onu oynadı. Bana ben muzu onu oynayıp geçip kaldım. Otur, işte kalsın. İkinciye çıkma, bak bu. Salmasın arı oldu. Vallahi, muaylim gelip uçuraşkanda, ordulardan durup, salamazsınız mı deysin. Düşündün var mı? Ana, uçuraşkan diyor öyle be. Salamazsın arı mı oldu? Salamatsın mı? Salamatçılık, otur oğlum. Durmayın. Ne? Azal, Nurgabay, boldular. Bilesizler, ben sizlerge, hani, sağım, жазуunu жасығын үйретем. Шүні атасың, Нұрғазы. Мен өзім емден үйресем болғанбай. Ошаның барын сілерге үйретем. Шүні бар ма? Азыр. Мына бұл балдар. Мынау. Владимир Ильич Ленин. Мына. Владимир Ильич Ленин. Көрдіңдер ме? Мына ушул Ленинден басқан жолу, көрсөткөн жолу менен, басқан ісі менен оқойыз. Шүні атасың? Азыр бұл Владимир Ильичтің аты қандай жазыларын көрсетті. Ақылы? Жоқ айталайсыз, ә? Ана? Ленин. Здравствуйте, ребята! Саламатсыңар бы, балдар! Саламатсыңар бы, балдар! Саламатсың. Аптан жақшы балдар екен. Ой, Алтынай, сенің мұшығың бар тұрбай, ө? Ова. Аты кім? Бозмышық. Бозмышық ба, жақшы екен. Алтынай, мұшығын беріп тұршы ма? Саламатсың ба, Владимир Ильич? Саламатшылық. О, бозмышық, байдың жалқаумышығы оқшайды, иә? Жоқ, олай берішмен деген, айбай еркекші, Алтай мұшығынан, е, Алтай? Анда еркекшіден көрсәтші. Мен деген шыққаным өтіп қармайын да. Тағам да қыласың, ал сенің милдетің ба? Андан дағы мен деген секіргенді білет, е, Алтай? Ова.
Kolun kararmış bile. Çok oy. Valla qanday desin? Yüz görüşüp jolug'an жоқ. Qana sovuq boshlaylar da. Hozir men sizlarga aytib berdim bola. Aytib bunday jazo. Qarang. Qaytalaymiz. Gay. Jana to'g'ri üstüne chiqib qaragandachi? Tag'in bizning saroy. Alqi P tamg'asini o'xshashda. Ne yapmay? Demek sizlerden saraygan pıtırında salamat var. Hayra kişilege tamgasını yazalım. Ana okuyun sen. Basamazsın altına. Baba bana şuna yazmadı. Hazır bakar ne sizlerge atada qanday yazılarını göstereyim mi? Qarab turma. Ana ne oldu? Ata. Hay basın lazım. Ata menen apam şunday yazılaw. Ova. Ata menen apam şunday yazılaw da okumay. Lesler bakar. O bizim öyle zıpkanдағы дейін ата жашыған Москва деген шар бар да bakar. Москва? Ова, Москва деген шар бар. Ал Москвада деген чоң үйлер бар. Андағы балдар. Завод, фабрикалар бар да. Завод? Завод, фабрикалар. Алардың чоң терезелер бар балдар. Оғатасы бар ма? Аны деген кернейлерде бар да балдар. Uzun кернейлер бар. Анда бұл түтіндер шығып тұрады балдар. Андағы балдар. Біздің болу, Олията, Ташкенттен дағы чоң деңіз океандар бар да. Denizde? Deniz океандар бар. Ал деңіз океанның үстінде Одай болған кемесі түседі. Kemiler mi? Чоң кемелер болады. Елестер танысар балдар. Андан да балдар, Москвадачы солдаттарға қызмат болады. Солдат? Давай, Таштанбек, смирно! Шагом марш! Налево! Направо! Кругом! Служу за отечество! Мен да ушентип солдат болып қызмат өтөм. Білесіңер балдар, бізден ел байып, жетішіп қалған балда, біздің айылғада чоң мектеп құрылады. Мектеп? О балдар, жана Москвадағыдай болады, чоң терезелері, чоң ешіктері болады. Жарқыраған мектепкенен сілерде болған балдар таза партаның үстінде отырып алып, сабақ оқышады. Ежей, мен айтайын деші. Шын атасың ба? Я. Мен аз заманды шунчалық көргім келмеді. Ештеңе емес болған. Сілер емен бүктірмеу керек. Бары келешектің бар алдыда. Мектеп дағы болады, үй дағы болады. Ендегізгі сабақты жақсы оқыш керек. Амалкем сілердің аразың ардатын я. Алтынай. Мұғалім шығып қалады я. Ана сілердағы балдарға сабақ бересіңер, мұны шонда сыймықтанасың. Ағай, ең башқысы жақсы оқыш керек екен да, Албетте Алтынай, ең башқысы жақсы оқыш керек. Ошонда барына жетішесің. Балдар, азыр мен сілерге дағы бір қызық көрсетейін. Мына оны қараңызшы. Балдар, бұл қара сұйықтық нефти деп аталады. Нефти. Елестетіп қойғыла, бұл жердің астынан шығады. Жерден шығады. Түрче. Болғанбай, бұл еме тірі жан емес та. Балдар, мына ол нефті іштетіліп тұрып, ана бізге береді. Аны керосин деп аталады. Керосин майы деп аталады. Аны бізге мына ол чыраққа қоябыз дағы, анан жанып жүрганда мындай болып күйіп қалады. Шам чырақ болып қалады. Көрдіңдер ме? Өзі үшін жарықтылған үшін да. Азыр балдар, мен сілерге нәрсе көрсетемін.
Niye aldın anne? Kerosinde tibe. Niye gittin? Eyvallah. Ne oldu size? Oğlum böyle. Olmamay, basmayın. Eğer basmayın, olmamay. Peki, öyle tamam dedi. Onu burada durayız. Al bardak. Ve onu okuşturalım. Baltak, mana o kolumardagi qizil javo deb ataladi. Kızın cevap. Ova. Buni pionerlar tanidi. Pioner. İyi. Hay, pioner degan ne? Pioner degan balдар. Savoqni yaxshi o'qigan, tartibli, adresini tilini olgan baldarni pioner deb aytadi. Sana qo'rqma, kel. Sen bundan boshlab pionersan. Chiqsin. Biroq tentak qilib ol, ma'qulmi? Ova. Kechib kelma. Qana. To'qina. Ha, to'qina ya. Sen daha bundan boshlab pionersan. Savoqni yaxshi o'qi. Qana Altay, sen daha bundan boshlab pionersan. Savoqni yaxshi o'qiysan, azamatsan. Qana, Ajar, sen daha bundan boshlab pionersan. Nurg'azi, sen daha bundan boshlab pionersan. Tentak qilib ol, ma'qulmi? Ma'qul. Olmamay ko'rish bor. Pioner, будь готов. Deganda bolalar. Baringlarning всегда готов deysiz. Tushundinglarmi? Qana ketdik. Pioner, будь готов. Azamatsizlar. Sizlar bugundan boshlab Lenin otam yo'lini yo'ldagan pionersizlar. Айтқандай деп жүрсем, өз білгенімізден аябай. Ар бірімізді қалемсап қармағанымызға чейін үйреніп. Жада қалса саяси сөздерді де айтып беріп, біз қызығы менен уғарлық. Жалпа. Ата тегінен бері сауатсыз болған балдарды оқыту қиын болғанда, ал оқуның жол жобасы тәртіп жөнінде ешқандай хабары да болған емес пе? Düşün, ерте жасап. Ойлосам, қолында қармаған әліппесі жоқ. Екі тамғаны біріктіріп сөйлей алмаған, ет сауаты жоқ жас жігіт бізде өзі білгендей, өзінің жадысына емне келсе ошоны үйретіп оқыта берген екен. Айына бір жолы болысқа барам деп жүйе кетіп, қайра 2-3 күн деп жол жүріп, жүйе жалаңда баран келші. Болысқа. Ошо 3 күннің аралығында біз аны абдан сағынып қаларлық. Жеңербей байқатпай, құлағым төмен жақтан жол қарап, мұғалім
жан тоюп, жүрөгүмдү жылыта караган көздөрүн качан көрөр экенмин? Агайдын ар бир айткан сөзү, көрсөткөн арим жазуулары мен чыныйын. Düşүнөзөгөн болгондо, мен ага эркеле, жакшы сөздөрүмдү айтмакмын. Onlar! Ay, belgile beri, bu taşsak önümüzü. Ne oldu? Vay birini arkala. Birini yoluna götür. Balapanı erişitken yürütleri olmadı. Demez ya. Ondan bozmuş karak gitti bana. Hey! Bu halimde erkektir cumuş. Andan sonra benim kayaketin tegirmenine varmış da. Elbette bekeremez. Sovetlik akçaga. Aga şimdi gidip sattım al. Hey! Benim eski Ankara'mda baldarına hepsini okutmatasın ya. Uçurumda beni alacaklar. Semiz değillerdi vakçelim. Bu halim. Birilerin düşük olma. Agay жөнүндө силер андеп айтпагыла. Силер уятсыз, акмак кишилерсиңер. Hazır ben sizlerge otacağım. Ay, hele kış gelmegen, kar jaumagan жердер de var. Oo bal. Gökten giyiz. Kar jaugan жылуу жерлер көп. Duvarlar kartadan karasana, duvarlar. Тетеди валда картадан карасаңар балдар. Мисалычы, Цейлон деген арал бар. Цейлон? Цейлон деген арал буйдун желинен тамган сүттөй болуп, бүзүлүп, Инди океанга кошуп турат. Билесиңер балдар, Цейлондо билдери токой жойлогон. Маймылы бакта ойногон. Банан деген мөмөсү бар дейт тургасы. Банан? Ооба. Бактан ылдый түшүп, оозуна чейин жетип турат дейт. Ал ошондой жер экен да. Мөмөчөмө байлаган жумуктай болгон. Такыр аякта кар жаап атат. Жылы бою жай болот экен. Мына ушундай экен балдар. Анда отун суудан кыжалаттыгың жок экен да, Вот, тумагым жок эле, өтүгүм жок эле деп сарсына тартпайт экенсиң да. Таладан курай уруп, чоң көтөрүп оттун арчынан үйгө жеткенче өлүмдү алгайт экенсиң да, Билесиңер балдар, Цейлондо чоң билдер. Жада калса, төө куштар бар экен балдар. Төө куш, ооба. Андан дагы эстүү куштар да бар экен. Ооба, эстүү тоту куштар бар экен. Аны берип кармап алып туруп, ырдаганды, бийлегенди. Мына ушинти силерде бол, каткырганды,
Mana ошондой кызга атасына деп жатпайбы? Ал ошондой куш экен да. Ар өнөр келет колунан. Айтып жүрүшпөйбү? Ал куш тотугушчу. Жада калса кезип китеп окугандагы тотугуштар бар эмиш. Ушундай куштар болот экен. Айяпта. Селонда туулбай калганыма ичим күйөт да. Ана жашоо деп ошону айт. Эки кол жөнтекке салып алып, чүттү күлүп коюп жүрө берет экенсиң. Эриксең күн өстү. Сынасаң сууга түш. Усак ток, кайгы жок. Жүрө бер көчөнү кат жарып. Суудан тазасаң, тотугуш кулана ойна. Агай, Сейлондо терезенин деле кереги жок турбайбы? Кереги эмне? Түгүл, тамдын кереги эмне? Ошо да, эки тамдын башын бириктирип ал да, чоң алачык кылып жашай бер. Агай, кадырда пилдериң оттоп жүрсүң. Тапмай, бирин өгүздөй минип алсаң. Минсең экен. Карасаңар. Тигине карасаңар. Болмай го. Сени минип калат. Элдин баары чуулдап, артыма нетип жүрмөк. Ошондо сен мени көрүп, тиңербейбек. Мени маймунум да болду. Гезит окуган тотугушум да болмок. Болгонбай эмнени гана айтасың? Ажайып кооз жер экен да Селон. Жомоктогудай жерде айтып жатышпайбы? Бирок болду. Лантатар деген байдын көзүнө чалдыкпагыла. Анын колунда узун шапалага бар дейт. Селондуктарды колча чумшап, кулакка чаап иштетет экен да. Тайманбай барып туруп, колундагы шапалга жулуп алып, чыркыйдан ары бир койсоң, көздөн от чалдыра. Мына ошондо капиталист болбо, эзүүчү болбо. Жеген ичкен наныңды өз эмгеги менен тапчы деп сабасаң капчысы менен. Мен кусагым ачып кетти. Гай, үшүп кетти, кетеличи. Кетели. Макул анда балдар, силер кете бергиле. Мен бир аз отун жагып коеюн, эртең келгенге чейин чынып калат. Болсо балдар. Мен эртең Омска кетем. Омска? Аякка барып мен партия курстуга арыз жазам. Качан келесиз? Күндөн келем балдар. Силер үйгөргө барып сабан калып кайталап турган, макулбу? Макул, жакшы балдар. Мен өзім еле. Алтынай, өткенде тезекті сен таштап кеттің керек. Жол тұрағын көздердің айланайын. Дере сабаққа жел келсің, Қап, ұшы сені бір жоң шарға оқуға өткеріп алсам, оқытсам, қандай ғана зор чоң адам болатын ең. Аттың. This is
Sizdi güdüp жатабыз. Uqdыңызбы? Güdüp жатабыз. Ey! Hey! Балдарды üşütmей болдum. Дағы bir жолу чыгып кел. Жет. Düşün ağa ayılga gelse gerek. Ağa gelse gerek. Al öz aytkan учурда эле келчү эмес беле. Sen bugün bu kıyma ayağıma itiydin. Şamal da gücüydü. En tağa boz yolda adaşıp gitmese gerek. Ne kaptı? Saykal kendine жеткирип келе. Жаттырса, ош жака эле жатты. Бак. Бара кой. Unutqanda ornundan ırgıp sekirip durdum da çurkap çıkıyor. Ankeni düşün oşo saykal kempirдің үйünde жашачу. Алышкасы картанбай, кемпири сайкал булардын да мага алыс эмес жакындык жайы бар болчу. Тайежилик жайы бар болчу. Мен анда санда алардын үйүнө барып жатып келип жүрчүмүн. Ошону эске алуу же жеңимди кандай кылай жатканын билбей, каптыргып мен жеткизип кел дегенде колтума кыстым да чуркап бара жаттым. Birge kırıp, birge oturuyor soktuğum şaman. Başı kentine ısıp çıkan bekine tartacak, anlatacak. Eşme karasından çur kaparacaktım. Düşün. Aç işte. Aç. Ay, Abdullah. Düşün. Allah'ım hak edip kalayım. Haydi. Allah. Getir. Canım. Kavuşacağım şunu. Şu kavgatını. Kavlar dene halk gelin tayıcı. Kabuk beni terir diyecek dedi. Cato oyanlığa gidip kalayım. İşte beni de katlamaya anladım. Kanat durmayın. Katılmayın. Biraz hazır. Hazır. Karaldım ay. Gel oğlum. Sık sık. Kayıp canım. Burada çok çok. Hem bir orada. Sık sık burada. Allah'ım gidip kalayım. Cılılacak çalıştı. Ben düşürükündesin. Düşününde geçip değil. Çabuk. Hak böyle olması cetvelerle. Oy cumuş ol kalsa gerek de. Ya. Cumuş için kalsa gerek de. Şu yok metin daha emirim bilip bulamadı. Davır cumuşu çığı. Oy aklın aylamayın. Canlılıkta var mı altına? Bir cumuşu çıktılar. Hem kalsa gerek de. Soğumaz bular.
kılığı adamı aylanıp tegerektip kalıştı. Kuğup gele жатышат. Çayladı ilkten çayladı. Düşe bulmasın. Düşe bulmamayla. Eşmişsin baykaç mesele. Gel. Tondu, tondu. Tondu. Mutlu tatlı. Mutlu. Çırakça, çırakça. 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 Çayladı ilkten çayladı. Çayladı. Onu getireye geldiler buraya. Düşe bulmamayla. Allah'ım hak ettim kolay değil. Hey! Ağaç olmaz! Ağaç olmaz! Al! Düşe bulmamayla. Hey düşen! Düşeni Düşe bulmamayla sen varsın. Hayvan ay düşen. Düşen! Düşe bulmamayla. Bak etme! Düşe bulmamayla. Allah'ım hak ettim kolay düşen. Ortakta! Sen varsın. Hayvan ay düşen. Kaynatırız bu yalanlarını aşkım. Ay! Düşün. Hadi kolay düşün. Saat oldu. Namaz olsun bu tek. Düşün. Düşün. Çabuk kaç. Düşün. Hadi kolay düşün. Leyli dünyadan kayıttı. Leyli dünyadan kayıttıktılar mı ya? Düşün. Git bu cebine. Sağ ol Kato amca. Gel. Aldarda ustanlara karşı geç. Kılay mı senin aynan? Kaç kırlarda ayna geldi? Sana tabiat öldürersin. Gel. Bu ne? Çıkmazsan bu cepten çıkmazsın. Düşün. Çıkmaz. Öldüremez. Ya İslam'da yaşına gel. Yaşına gel. Düşün. Yaşına Üşütüp yürüp bile getirildi olsa kana. Kana. Hadi senin. Yok. Hem seneler güç yatasında. Ne bilsin de kavurgamız kayışıp yüreğimiz tütüp durat. İşte yürek tütüp durat. Sözler sağlayın çabuk. Muna Leyli'nin gözü ötüp ettiler. Baskan turgan olsun bari. Oşanın görsetken yolu mene bolup jatpayım kake. Turama. Dur. Kuday kudretinden aylanayın. Kudaydan kudreti bilen aman kaldın. At olmasa seni de caylattım bak. Cayla. Zaman noktasında. At balmadı. Allah'a Babeti. Aylanayın aksarı başı. Aman kaldın biz olsun olacak.
Rahmeti. Olur oldu. İmne bütçe geçikti. Ya, imne geçikti. O partiyan jinaş geçmedi. Partiya kotup geldim. Ya, Partiya kotup geldim de. partiyanda. Bu. Anın babam. Anan ertengeli gündüz çıkmaysın mı ya? Tanrım, hey. Ertengece imne sana mıktık takıp bugün git dedim. Ya. Ay kaki. Ben balдар kovada verip koyum. Balдар kovada verip koyum de. Bugün gelem de kovada verip. Erten sabahta başlaşım. Oy bağlarım benim babıramdan. Oy doğru. Kalsayım ne unutuyorsun? Hey. Vallahi kafada vergelim işkep Yüzün oynamak sen ölük pınarında oynadın mı ya? Mayıp pınarında oynadın mı sen? Vallahi kafada vergelmiş. Oya bu benim kılat turgan kızmatımda. İşim usul olsam ne kılayım? Andan göre bölük de etmez. Demeyi de Volus'a cüve varıp gelçilen. Bundayda sizden calgız atınızda da beni alıp. Andan da ayrıldım. Uyat oldum. Hey, at yer gelirsin, at başından aylarsın. Uşulu caşka gelgiçen ben cöyle cürgün atsıza da. Bana gengeş hükümet amandırsa davrattı olur mu? Anan, baybiçe. O vatan karakter. Ya kaki. Açık durgun ey be. Kaki. Bu iyi de bakan gibi. Al. Altınay. Altınay. Oba. Altınay. Günde. Tünde. Oğlum şişir. Hafta sabzı. Altınay sabzı ne oldu? Özün çok öyle kızsın o. Çok kıskan duyuyorsun hiç. Yemin et seni. Altınay. Ne oldu sana? Çok daha gözlerimden yanına. Geri kaç. Altınay. Ne oldu kızsın?
kış ötüp yaz da geldi. Var mı top geldi sarı mı? Lan basacağız maçı. Böyle lan basacağız. Böyle. Emin lan da etmez maçına böyle. Sen namca gelin takrına koymak kendinde. Hay, altına gel lan. Altınay tezrek bul. Sana bakar sarayım seni. Bir. Yıldığı yerden sağ çıttangan cılığı yepkinin aydap közgüleşmegen zor dayraday göktün jeli jelpetip kelgende jaz şakırdagan kıyam sular kırmızılardan tuna düştü. 21, 22, 23, 24, 25. 25. Azamat sen. Ana. Bollanbay. Oğay. 7 koşulgan 3. Para algan çol. Azragay. 7 koşulgan 3. Azragay. 7 koşulgan 3. Hey, altına aytma. Hay. Hoppalı. Çinele mi? Ana derçi. Menin algaçlı 5 köprü jastırıldı. Birinci жазы ушул болду. Жаздын көркү жылдарынан башкача аттай туюлгансың. Өтөнчө биздин мектеп турган дөбөнүн үстүндө керебелдин чар тарабы кең жарыла берди. Абаны солдураткан жылкынын кичинеген үнү алдагайдан созулгондо угулуп, асманда күмүштөнгөн күзбен булуттар тарабап келе жаткан турналар жүрөк чымырата кол жутуп, жер менен көктүн үн алышкан белгисини сагыз тарапка чакырып жатышты. Kana altmay. Bir tam basın жазсам, qanday жазылат? Emi kichkinakay dini jaz. Qana? Dini jaz endi. Hay. Turdalar. Qaranglarchi. Turdalar. Turdalar. Hey, turdalar endi kerak qo'ya. Ağaydım just. Sen bugünden başta benimle barbayla. Benimle ayıpça da bakışın oradasın da. Eşkinden korkma. Bir de bedese ben çok verim. Ayağında iyi oynayıp gülüp. Zırga bakıp çürüyor. Bakın bu. Korkmak canım var le. Eş nefseden korkma. Bakın bu. Basa. Gel sakar. Direklerini at verdim bile sakardan. Bana o direkler. Çoğayıp gökten birden önce. Sen de gökten birdesin. Sezin dağ. Yaş kesin. Senden güzel. Ayıttı mı güzel? Çoğayıp desin. O çok okmuştu olasın. Ne bileyim. Koşul direkler dürüst olmuş bile. O dürüst koyalım. Bazı bakımdan açılsın seni.
Anda zaman başka olur. Direkler dümen üstünde durmalı. Gelgen getkenlerinin bağırdığına görünüp durar. Amaççılık olsa, çakşılıktın bağır aldı da Altay. Ne Altay? İçeriye. Kızgınday. Men kız uzatam. Kızlar çıkısınlar bu çirge çok. Anasını görecek atarız. Kanmarların çıktı. Ben seni kardeşim. Kırsıktan saklayalım. Sen geçirsen de
ömür boyu geçir. Çok açar. Cesetle. O arada nami mutluysun kalın. Yaşı olsun diye doktor kalmasın. Sen okuyacağız ne süreçte? Okuyacağız nasıl olmayı? Seni çok şahane okuyacağız işte. Gerçekten öyle. Başka annesi var mı? Okuyacağız. Kazadan borçlu. Cilge düştü. Hastayı senin bağrını unut. Onu birden çıkartsan altınay. Şarap kaza oldu. Kazadan borçlu. Oğul altınay çuğ. Hayırda kalığını ben özüm tuğra ömrüm çok. Hankini şu okuyana deyin, ayında kalınca şu hiç mümkün mesele. O aylanayın kapçı gayrı, bay gerekli üstadıcam. Çürüğümdün teni, şu şeyde kalmamı süt. Ömrü canından ağzı çarpasın. Bir ok. Benim ağa bilimin cetmi. Ben seni okulun çok yolundan halkalamayım. Sen bana okuldan açılsın. Hemen olsa bu celde kal. Alımdın cetişince karmaşık. Okutkanı okutkan. Sen olsa, başka çok kolay bu. İyi muhabbetler de okutlarda. Biz de caman beklet desteğiz. Bunu aynı sen getirsin.
koş. Yer kırtısının aslında göz açmaya kalkan bulak ömrü. Hiç kim bilmegen, hiç kim tuymagan kutulursun. Altınay. Ay, Altınay. haydi. Çoğba. Benim im ne kılam? Çoğba benim imnin tartam. Düşün menen Altınaydın tereklerin tartam mı? Düşün mektepke baldarda erişip para жатқан tartam mı? Koy ezge sal. Uzak sapar uzatıp жатқан tartam mı Çoğba? Bilbeyim Çoğba. Emne yakışımını bilbeye kaldım. Menemi talıkpa izdenem. Talıkpa izdenem.